yrich yn cos cielwch bystel agus oped chrwy y dolas o'n charach ein ychdioch noch ig. Bian y drach bate, y rwchgach y gyfarloch agus nyn ciad yn elanoch y galafore. Se prosiect coesnioch ga hasio, hanig na cwachen bo'r ffyrc na sgide. Son na sitichen agus cool yen carachine chrwachag as na geiri'r dynne as na coesnach as na balchen. Ik ro siawntagen twy yn y crwchtynach gystoche is me berachge clachen o horsgein as na taien sin son sawnlachag in na dynne raak na balchen as de raaket agus gebeurtjach paarsjen eidach fat het alles gan carachine hasio. Se uistjoch a hafudoch an New Zealand y wolf carachine o hogal, se jalavi kudjoch. When I visited back in the Western Isles here, sometimes I could feel the sadness in the place. I knew there was something I could do, but I wanted to reach out and help as many people as I could. But also, I have a background in design and art, and came up with a few ideas as to how we could do some kind of interactive art that would bring in the concept of healing even, or moving forward. I think moving forward for me was really key to this. Gyma exciting. So yn ffisgur y jw ffaichting cemar fys groich yn y gwbwch gyma. How would has to ye anu? Ha. Mi a jeshan. Fi a jeshan. Fi a jeshan. Be chlachwl ag yr jeshan. Stoch gybi fyd y gas, stoch yn y solis no fyd y gynnu de chwrs. Eich doi ys jawi y groch. Ach ys ond jysa hynny. Bi jeshan ys ond dynia eich geng agos ffaltach wydir. Angelique Yehing, BBC yn wa, och Bristol.